ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଆଜି ଇଏ ପୋଜିସନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ଆମର 10 ବାଇ 10 ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ଗାଁରେ। ବାପା ମା 2 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କେବେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନି କି ସେମାନେ କେବେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ମାନେ ପଇସା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପଇସା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ରେ ଯେ ପଇସା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ, କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିବି। ତ ମୁଁ ଘର କଲି, ମୁଁ ବାଇକ୍ କିଣିଲି, କାର୍ କିଣିଲି। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आजिर वीडियोटा मे बी समस्त को पसंद न आसीपारे कहीं ये वीडियोटा मुझे कुआडे बुलिया जाऊनी कि किसी नुआ जगह देखनी से रूम भितर ही बसिकिना वीडियोटा बनाऊँ। तो ये वीडियोटा स्पेशली मो लाइफ स्टोरी उपरे, मो जर्नी उपरे जे मु केमिति गोटे छोट गाँव पाठ पढ़िकिना जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेली तार उपरे वीडियोटा। तो जो मैंने पढ़ापढ़ी कर जो मैंने ये लाइन रे अच्छे से मे भी रिलेट करें वीडियोटा। तो आउ गोटे रिजन थिला वीडियोटा बनइार मु बहुत जगह देखी और शुणी स्पेशली आम एपट एरिया जो मैंने बेंगली फैमिली रू बिलंगस करती कहया कथा कि आम एत पाठ पढ़ी कौन हम आमको चाकरी मिलनी। मुझे बहुत जगह शुणी एमती एंड फैमिली मेंबर्स भी माने पेरेंट्स भी एत फोर्स करूना जे माइंड रे मे भी सेमती किसी रही जाए चाकरी बाकरी मिलनी कि ना सेमती बोधे हो पारे मुझे जानी। बट सेमती किसी भी नुह कहीं मु भी गोटे बेंगली फैमिली बिलंगस करे एंड मुझे फेस स्पेशली जब तुम आईटी लाइन रे जावाक चाहो तो सेमती किसी ना से किसी देखती जे को कैटेगरी माने को कास्ट तुम एससी एसटी सेमती किसी भी ना। जदि तुम क्वालिफिकेशन अच्छ एंड तुम टेक्निकल नॉलेज अच्छी तो इंटरव्यू क्लियर कर जॉब तुमको मिल जाव बस एतिकी। तो सेमती किसी भी ना एंड आगु देखु वीडियोटा मु मो स्टार्टिंग रू मो स्कूल लाइफ रू मु ट्राई करी सब किसी कवर करने बेसी मे भी टिके लंबा हो पारे वीडियोटा। तो प्लीज देखु एंड तो स्टार्ट करने पूर्व मु क्वालिफिकेशन कही दूँ मु 10th पर डायरेक्टली डिप्लोमा करी देन बीटेक करी एंड देन जॉब। तो 10th मोर 2012 पास आउट आम गाँ स्कूल रू प्रेमचंद विद्यापीठ रू। तो परसेंटेज भी एत खास नाला 64% थिला से भी बहुत टाणी टुणी बहुत कष्ट करिकिना एने तो पढ़ापढ़ी से भल नाला एंड से भी पॉसिबल है आम सार निगम सर जी एबी भी अच्छा से प्रेमचंद हाई स्कूल रे हेडमास्टर अच्छा। तो से आमको बहुत पुश कर एंड आज जहाँ भी मु जो जगह जो पोजिशन अच्छी आज तांकर सबुठ बड़ हाथ अच्छे बहुत हेल्प कर घरे रही ना ही मु पाठ पढ़ुली एंड खाली मु बोली नुह एमती बहुत सारा स्टूडेंट अच्छा जो मैंने आज भल भल पोजिशन समस्त अच्छा एंड तांकर घरे ही रही समस्त पाठ पढ़ुलु। तो एमती स्कूल लाइफ रे मु 10th पर मु कौन करी जानी नथली किसी आइडिया नथला जे +2 करी कि आउ कौन करी कहीं मु डिप्लोमा ही जानी नथली जे कौन बोली। तो दिने एमती सार आसिकिना कहले कि डीईटी एंट्रांस दियो आम 4-5 जन पिला कहले आई थिंक 5-6 जन पिला डीईटी एंट्रांस दियो डिप्लोमा एंट्रांस टेस्ट। तो सेटा आगुरु कौन था डिप्लोमा रे एंट्रांस होतला एबे तो मार्क बेसिस रे एडमिशन हो जाउची। तो आगुरु एमती एंट्रांस देकिना आम एडमिशन करथुलु। तो डीईटी एंट्रांस देली देला परे रैंक थिला अराउंड 1400 समथिंग थिला मो रैंक एंड से कट ऑफ जाउतला गवर्नमेंट रे 6000 पाखापाखि कट ऑफ जाउतला। तो मु डिप्लोमा फॉर्म पकेली एंड से मेन आमर सबुठु जो कोर्स सब थिला मेकानिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल यही 3टा बहुत डिमांड थिला। तो मु से 3टा अप्लाई करथिली बट फिर भी कौन इच्छा ला कंप्यूटर साइंस देखिकिना मु कंप्यूटर साइंस पके देथिली। तो सेटा ही मोर आसिला मो सिलेक्शन जितले आसिला मो कंप्यूटर साइंस रे आसिला बोस कॉलेज रू भुवनानंद ओडिशा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कटक रे सब बड़ कॉलेज टा डिप्लोमा रो सेठू आसिला। तो
ସେଇଠୁ 3 ବର୍ଷ ସେଇଠି ଡିପ୍ଲୋମା, 3 ବର୍ଷ ସେଇଠୁ ଡିପ୍ଲୋମା କଲି। ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସିଲା। ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲି ବଟ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଇନଥିଲେ, ଖାଲି ତମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ତମର ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଏଇ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଫର ଲେଟର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ମେ ବି ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଲେନି ସେତେବେଳେ। ତ ଡିପ୍ଲୋମା ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଓଜେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପୁଣି ବାହାରିଲା, ତ ଓଜେଇ ବି ଦେଇଦେଲି। ଓଜେଇ ଦେଲା ପରେ ଓଜେଇର ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ 4000 କି 5000 ଥିଲା ମୋର ସେତେବେଳେ। ଆଣ୍ଡ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ 9-10,000 ଯାଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲି କି ପାଠପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ବାପା ମା 2 ଜଣ କାମ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କାମ କରିକିନା ଦିଅନ୍ତି ପଇସା। ତ ସେମାନେ ଟିକେ କହିଲେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ବୁଝାବୁଝି କଲି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 37,000 ପର ଇୟର ନେଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ତ ବହୁତ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା କଲେଜ ଅଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ସିଇଟି କଲେଜ ହଉ, ସିଏ ଆଇ ଥିଙ୍କ 84,000 ପର ଇୟର ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ଦେଇପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ଯଦି ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସଟା ହେଇଥିଲି ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିଦେବି, ଯଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକିନା ପୁଣି ପଢ଼ିବି ଆଉ ଯଦି ନ ହେବ ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲି ଯେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇବି। ସେଇଠି ଭେଣେଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତ ମୁଁ ଭାବି ସେଇଠି ଯାଇକି କିଛି କାମ କରିବିନି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାହା ପଇସା ହେବ ମୁଁ ଆସି ପଢ଼ିବି, ଏହା ପ୍ଲାନିଂ କଲି। କରିକିନା ରହିଲି। ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା କି ଆଉ ବିଟେକ୍ରେ ଜଣେ ମୋର ଚିହ୍ନା ଅଛି କୃପାଜଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ କେଇସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ, କମ୍ରେ କରିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କେତେ? ତ କଥା ହେଲି। ତ ସେଇଠି ମୋତେ 25,000 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ଇୟରଲି ଆଣ୍ଡ କିଛି ମେଧାବୃତ୍ତି ବି ମିଳିଯାଉଥିଲା ବର୍ଷକୁ 10,000 ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ଚଳିଗଲି। ତ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇଠି डिप्लोमा पर बीटेक 3 वर्ष। तो डायरेक्टली लेटरल एंट्री बसिली थर्ड सेमिस्टर। तो थर्ड सेमिस्टर मु क्लास करछि एंड देन फोर्थ सेमिस्टर क्लास बंद, क्लास हेलानी जमा, पिला केही गलेनी। मैनेजमेंट पूरा डाउन थला कॉलेज रो। खाली एग्जाम टाइम रे जबो एग्जाम दो इंटरनल एंड सेमिस्टर सेतिकी बस। तो पढ़ा पढ़ी तो पूरा गला सेठू, किछि पढ़ा पढ़ी हेलानी। लास्ट को फाइनल ईयर रे कोन हला ना हमको नोटिफिकेशन आसिला जे कॉलेज रे कैंपस आछि। हमें सब शॉक हे गेलु, हम कॉलेज रो कैंपस आसिनी, ये केमती आसला कैंपस। ସେଇଠୁ ଖୁସିରେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇକିନା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସବୁ କିଣାକିଣି କଲୁ। ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କିଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବୁ ଆଉ କିଣାକିଣି କରି ରାତିରେ କ'ଣ କଲୁ ନା କମ୍ପାନୀ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ସେଟା ଆମର कंपनी नुह, सेटा गोटे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट गोटे क्यू स्पाइडर जे स्पाइडर भुवनेश्वर। तो से कौन करती ना पिला मानू सब कॉलेज जाइकिना पिला मानू हायर करती फ्री रे माने ट्रेनिंग दियंती सॉफ्टवेयर कोर्स ऊपर। तो एंड तमें माने अलग जो माने भी माने पढ़ी से माने जाइकिना पूरा फुल कोर्स देकिना पढ़ियो एमती थिला। तो जिते कौन करूँ हाँ ठीक अच्छे किणाकिणी तो सरी ड्रेस पड़ा चलो इंटरव्यू देदबा। तो इंटरव्यू देवाक जाइकिना सेठी तांकर जहाँ भी प्रोसीजर थिला, रिटन टेस्ट है, जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, तापर आउ गोटे टेक्निकल थिला हेकिना हमको नेले। नेला परे हम कॉलेज टोटाल 6 जन को सिलेक्ट कले, सब ब्रांच मिसिकिना 6 जन को सिलेक्ट कले एंड सेठू एपटे आम फाइनाल एग्जाम सरीनी बोली सेठी जाइकिना एपटे क्लास होनी, मुझे सेठी क्लास करथली जाइकिना सेठी डेली जाई क्लास करबी। एमिति हो 3 मास पर फाइनाल एग्जाम सरला हमर एंड सेतले मोर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से माने कहले हम तुम ट्रांसफर कर दउछु, एठी भुवनेश्वर एते स्कोप नहीं, तो तुम बैंगलोर जाओ, बैंगलोर तुमको सेठी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलिबो जॉब पई, कंपनी बहुत अच्छे से पड़े। तो सेठी जाओ कंटिन्यू करियो, पुनी सेठू हमर अलग ब्रांच सब अछि, सेठू हमको ट्रांसफर कर देले बैंगलोर रे बीटीएम ब्रांच रे। सेठी जाइकिना पुनी कोर्स कंटिन्यू करली। हम जति गोटे सेति जो बैच जते पिला तो समस्त गलु, हम 50 जन खंडे पिला थिले, समस्त हम मिसी बैंगलोर पळेलु। सेठी जाई पीजी रे रहिकिना पुनी कोर्स कंटिन्यू करलु। तो कोर्स करू करू तुम तुम इंटरव्यू दे पारियो, माने जदि तुम कोर्स कंप्लीट हो कि अधारू भी तुम इंटरव्यू दे पारियो। तो एमती दौ दौ पिला हमर अधा पिला समस्त इंटरव्यू दौ 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 समस्त हो जाइए। एबे मेन मु भी इंटरव्यू देछि बहुत, निहाती 15-20टा ऊपर मु कंपनी इंटरव्यू देछि, बट प्रॉब्लम होतला कोन इंटरव्यू रे रिजेक्ट होत बहुत।
ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତ କେବେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଇନୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍କୁଲ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ, ଡିପ୍ଲୋମା କଲି ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ, ବିଟେକରେ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ, ଆଣ୍ଡ ସଡନଲି ସେଠି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲୁ ସବୁ ଇଂଲିଶ। ତ ସେଇଠୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କଣ କରିବି ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ବି ଦେଇ ହଉନି ସେତେବେଳେ କି ଭାଇ ଏବେ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଆଇଟିରେ ଚୁଜ୍ କରିଛି ମାନେ ଇଂଲିଶଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ତମେ ବିନା ଇଂଲିଶରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବନି କମ୍ପାନୀରେ, ତ ଇଂଲିଶ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କଲୁ ନା ପୁଣି ଇଂଲିଶ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ମିଶିକିନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ବୁଝି ଯାଉଥିଲୁ ବଟ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ବାହାରୁ ନଥିଲା ୱାର୍ଡ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଆ, 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଆମେ କେଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ରୁମରେ। ସେଇଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ହବନି, ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବି, ମୋତେ ହବନି, ଆଉ ଏତେ ସାରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ହଉନି। ଆଣ୍ଡ କିଛି ନା କିଛି ରିଜନ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହଉଥିଲି, ମାନେ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ନହେଲେ ଟେକ୍ନିକାଲରୁ ଯାହା ବି ହଉ ରିଟେନ୍ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହଉଥିଲି। ତାପରେ କଣ କଲେ, ଏମିତି ହଉ ହଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ହେଇଗଲା, ରିଟେନ୍ ହେଲା। ରିଟେନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ହେଇଗଲା। ତ ହେଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ମୁଁ କହୁନି, କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଏବେ ସବୁ କହିଲେ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କୋଉଟା, କେତେ ସାଲେରୀ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି, କୋଉଥିରେ କାମ କରୁଛି, କୋଉ ଡୋମେନରେ, ସବୁ ଜଣେଇବି ସେଥିରେ। ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଅଫର ଲେଟର ଦେଲେନି, କହିଲେ ତମ 3 ମାସ ଏଇଠି ପୁଣି ଟ୍ରେନିଂ ହବ, ହେଲା ପରେ ଦିଥର ମାନେ ଦିଥର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହବ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକିନା, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଯିବ, ତମେ ଦିଥର ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ତମର ଯଦି ଆଭରେଜ ଯଦି ଦିଟା ଏକ୍ଜାମର ଆଭରେଜ ଯଦି ତମର 60% ହେଲା କି 70% ହେଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ 65%, ସେତିକି ଯଦି ରହିବ ତମେ ତମର ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ତମକୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଅପସନ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ହୋପ ଗୋଟେ। ତ ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଇଦର ଏଟା କର ନହେଲେ ଯାଅ। ତ ସେଇଠୁ 3 ମାସ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି, 3 ମାସ ପୁଣି ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ପଢାପଢି କଲି। ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଇଗଲା ସେ 3 ମାସ। ମୁଁ ବୋଧେ 3 ବର୍ଷରେ ବିଟେକରେ ଯେତିକି ପଢିନି ମୁଁ 3 ମାସରେ ସେଠି ପଢି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା। 3 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି କମ୍ପାନୀ ଯାଇକିନା, ଦିଥର ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି, ଦିଥର ଆଭରେଜ ରହିଲା, ଭଲ ରହିଲା, ଆରାଉଣ୍ଡ 70% ପ୍ଲସ୍ ରହିଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଅଫର ଲେଟର ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ସେମାନେ 50 ଜଣ ବ୍ୟାଚ ଥିଲା, 50 ଜଣରୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 40 ଜଣ କି 35 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କଲୁ, ଆଉ 15 ଜଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ପାସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ଆମକୁ, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଜଏନିଂ ଦେଇଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜଏନିଂ ହେଲା। 10-15 ଦିନ ପରେ କଣ, 10-15 ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ, ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ତ ମୋତେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସରି ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇକିନା ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। 2.5 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ କୋଭିଡ ଟାଇମ ପରେ ପରେ ମୁଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଠି ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। ତ ଘରୁ ହିଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ନୁହଁ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଘରୁ କାମ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ସବୁ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମେନ୍ ବନେଇବାର ରିଜନ୍ ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆଜି ଇଏ ପୋଜିସନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ଆମର 10x10 ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ଗାଁରେ, ଆଣ୍ଡ ବାପା ମା 2 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କେବେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନି କି ସେମାନେ କେବେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ମାନେ ପଇସା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପଇସା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯେ ପଇସା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ, କେବେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଛି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିବି। ତ ମୁଁ ଘର କଲି, ମୁଁ ବାଇକ୍ କିଣିଲି, କାର୍ କିଣିଲି। ତ ଏଇଟା ଶୋ ଅଫ୍ ଭିଡିଓ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ହିଁ ସବୁ ଶୋ ଅଫ୍, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଜବ୍ କରିଛି, ଶୋ ଅଫ୍ କରିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୋ ଅଫ୍ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ଏଟା ବାସ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏତିକି ଯେ ଯଦି କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ ପୋଜିସନରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ତ ତମମାନେ କାହିଁ କରିପାରିବନି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାର।
एंड सब पेरेंट्स मानक कहूँ स्पेशली आम एपटे एरिया से माने मु जी नोटिस कर पिला माने दशम पढ़ा हो कि ना से बाहर पढ़ाऊँ काम करने तो सेମିତି प्लीज करंतनी तांको माने फोर्स करो तांको पछरे लागिक रुह पढ़ाओ जी हूँ पढ़ाओ एंड केबे ना केबे तो सक्सेसफुल हेबे जदि तुम ट्राए कर आउ से तो आहरी बहुत किसी कथा अच्छे जोटा कि मुझे कही पारि माने बहुत लंबा है वीडियोटा तो आउ केबे ना केबे अलग को वीडियो रे मु कहिबी बट ये वीडियोटा मेन इंटेंशन था या जे केबे गिव अप करनी पाठ पढ़ केबे ना केबे तुम जरूर सक्सेसफुल हबो तो ठीक अच्छे एंड आज वीडियोटा मुझे एट रखी एंड जब वीडियोटा भल लगे तो प्लीज लाइक करेंगे एंड किसी भी जब डाउट हुए पढ़ापढ़ी उपरे को लाइन रे कौन केमती अच्छी जब जॉब रिलेटेड किसी भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मत कह कि मत पर्सनली रीच आउट कर मु रिप्लाई करी एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आगू देखा गोटे वीडियो थैंक यू सो मच बाय बाय।